Frikom nije samo cool brand sladoleda i zamrznute hrane. Njegov cilj je i da stvori dodatnu vrednost za trenutne i potencijalne kupce i da rešava njihove probleme. Sve ovo trebalo je upakovati u zabavan i edukativan sadržaj kako bismo čitaoce naveli da razmišljaju o našem proizvodu. Pokrenuli smo Frikom blog, okupili zajednicu hedonista koji uživaju u slatkim i slanim zamrznutim zalogajima i pokušali da im zadržimo pažnju relevantnim, informativnim, edukativnim i zanimljivim tekstovima. I naravno da se vrate po još. Upoznali smo čitaoce sa osnovama organske proizvodnje i zamesili im priču o vrstama pita koje postoje u Srbiji. Uz omiljeni sladoled podelili smo i strogo čuvane tajne slatke industrije, kao i koje razlike postoje među sladoledima. Uz kuhinski šporet smo sa njima pripremali omiljeno Frikom smrznuto povrće, ali i podelili savet kako da lakše očistite ribu u 5 koraka. A rešili smo i najveći izazov – kako smršati bez dijete, i to samo jednim pravilom od 3 vrste povrća u tanjiru. Da i činjenice mogu da budu zabavne, govore podaci iz jednog od brojnih infografika. Nedelja je dan kojim se pojede najviše sladoleda, a svi Frikom frižideri naslagani jedan na drugi su 4,5 puta viši od Mont Everesta. Podsjetili smo se i na sve glavne uloge sladoleda u nekim od najpoznatijih filmova i serija. I na kraju, razbili smo mit. Sladoled se jede i zimi. Iako još uvek na početku, izgleda da smo uspeli da zabavimo i edukujemo čitaoce. Prosečno zadržavanje na svakom blog tekstu je više od 10 minuta, što je mnogo cool.